සම්බුද්ධෝ විද්‍යාචරණ සම්පන්නෝ සුගතෝ ලෝකවිදු අනුත්තරෝ පුරිස ධම්මසාරති සත්තාදේව මනුස්සානං බුද්ධෝ භගවාති ඉතිපිසෝ භගවාරහං සම්මා සම්බුද්ධෝ විඤ්ඤාචරණ සම්පන්නෝ සුගතෝ ලෝකවිදු අනුත්තරෝ පුරිස ධම්මසාරති සත්තාදේව මනුස්සානං බුද්ධෝ භගවාති ඉතිපිසෝ භගවාරහං සම්මා සම්බුද්ධෝ විඤ්ඤාචරණ සම්පන්නෝ සුගතෝ ලෝකවිදු අනුත්තරෝ පුරිස ධම්මසාරති සත්තාදේව මනුස්සානං බුද්ධෝ භගවාති ඉතිපිසෝ භගවාරහං සම්මා සම්බුද්ධෝ විඤ්ඤාචරණ සම්පන්නෝ සුගතෝ ලෝකවිදු අනුත්තරෝ පුරිස ධම්මසාරති සත්තාදේව මනුස්සානං බුද්ධෝ භගවාති ඉතිපිසෝ භගවාරහං සම්මා සම්බුද්ධෝ විඤ්ඤාචරණ සම්පන්නෝ සුගතෝ ලෝකවිදු අනුත්තරෝ පුරිස ධම්මසාරති සත්තාදේව මනුස්සානං බුද්ධෝ භගවාති ඉතිපිසෝ භගවාරහං සම්මා සම්බුද්ධෝ විඤ්ඤාචරණ සම්පන්නෝ සුගතෝ ලෝකවිදු අනුත්තරෝ පුරිස ධම්මසාරති සත්තාදේව මනුස්සානං බුද්ධෝ සුගතෝ ලෝකවිදු අනුත්තරෝ පුරිස ධම්මසාරති සත්තාදේව මනුස්සානං බුද්ධෝ භගවාති ඉතිපිසෝ භගවාරහං සම්මා සම්බුද්ධෝ විඤ්ඤාචරණ සම්පන්නෝ සුගතෝ ලෝකවිදු අනුත්තරෝ පුරිස ධම්මසාරති සත්තාදේව මනුස්සානං බුද්ධෝ භගවාති සුපටිපන්නෝ භගවතෝ ශාවක සංඝෝ උජුපටිපන්නෝ භගවතෝ ශාවක සංඝෝ ඥායපටිපන්නෝ භගවතෝ ශාවක සංඝෝ
සංඝෝ සාමීචි පටිපන්නෝ භගවතු ශාවක සංඝෝ යදිදං චත්තාරි පුරිස යුගානි අට පුරිස පුංගලා ඒස භගවතු ශාවක සංඝෝ ආහුනේයෝ පාහුනේයෝ දක්ඛිනේයෝ අනාති ඉතිපිසෝ චරණ සම්පන්නෝ සුගතෝ ලෝකවිදු අනුත්තරෝ පුරිස ධම්මසාරති සත්තාදේව මනුස්සානං බුද්ධෝ භගවාති සුපටිපන්නෝ භගවතෝ ශාවක සංඝෝ උජුපටිපන්නෝ භගවතෝ ශාවක සංඝෝ ඥායපටිපන්නෝ භගවතෝ ශාවක සංඝෝ සාමීචි පටිපන්නෝ භගවතෝ ශාවක සංඝෝ යදිදං චත්තාරි පුරිස යුගානි මට්ඨ පුරිස පුංගලා යේස භගවතු ශාවක සංඝෝ ආහුනේයෝ පාහුනේයෝ දක්ඛිනේයෝ අංජලි කරණීයෝ අනුත්තරං පුඤ්ඤං චේතං ලෝකස්සාන්ති ඉතිපිසෝ භගවාරහං සම්මා සම්බුද්ධෝ විද්‍යාචරණ සම්පන්නෝ සුගතෝ ලෝකවිදු මනුත්තරෝ පුරිස ධම්මසාරති සත්තායේ සම්මා සම්බුද්ධෝ විද්‍යාචරණ සම්පන්නෝ සුගතෝ ලෝකවිදු අනුත්තරෝ පුරිස ධම්මසාරති සත්තාදේව මනුස්සානං බුද්ධෝ භගවාති ඉතිපිසෝ භගවාරහං සම්මා සම්බුද්ධෝ විද්‍යාචරණ සම්පන්නෝ සුගතෝ ලෝකවිදු අනුත්තරෝ පුරිස ධම්මසාරති සත්තාදේව මනුස්සානං බුද්ධෝ භගවාති ඉතිපිසෝ භගවාරහං බුද්ධෝ විද්‍යාචරණ සම්පන්නෝ සුගතෝ ලෝකවිදෝ අනුත්තරෝ පුරිස ධම්මසාරති සත්තාදේව මනුස්සානං බුද්ධෝ භගවාති ස්වාක්ඛාතෝ භගවතා ධම්මෝ සම්දිට්ඨිකෝ අකාලිකෝ ඒහි පස්සිකෝ ඕපනයිකෝ පච්චත්තං වේදිතම්මෝ විඤ්ඤෝයේති සුපටිපන්නෝ භගවතෝ ශාවක උජුපටිපන්නෝ භගවතෝ
ශාවක සංඝෝ ඥායපටිපන්නෝ භගවතෝ ශාවක සංඝෝ සාමීචි පටිපන්නෝ භගවතෝ ශාවක යදිදං චත්තාරි පුරිස යුගානි අට්ඨ පුරිස පුග්ගලා ඒස භගවතෝ ශාවක සංඝෝ ආහුනේයෝ පාහුනේයෝ දක්ඛිනේයෝ අංජලි කරණීයෝ අනුත්තරං පුඤ්ඤං චිත්තං ලෝකස්සාති විපස්සිස නමන්තෝ චක්ඛුමන්තස්ස සිරීමතෝ සික්ඛිසපි නමන්තෝ සම්බ භූතානුකම්පිනෝ විස්ස බුස්ස නමන්තෝ නහත කස්ස තපස්සිනෝ නමන්තෝ කකෝ සන්දස්ස මාරසේනා කෝනාගමනස්ස නමන්තෝ බ්‍රාහ්මනස්ස උසීමතෝ කස්ස පස්ස නමන්තෝ විබ්බමුත්තස්ස සම්බදී අංගී රසස්ස නමන්තෝ සංඝ පුත්තස්ස සිරීමතෝ යෝ ඉමං ධම්ම මදේසේසි සම්බ දුක්ඛාපනෝදනං යේ චාපි නිබ්බුතාලෝකේ යතා භූතං විපස්සිසොං තේජනා අපිසුනා මහන්තා වීතසාරදා හිතං දේව මනුස්සානං යං නමස්සන්ති විජ්ජාචරණ සම්පන්නං මහන්තං වීතසාරදං විජ්ජාචරණ සම්පන්නං බුද්ධං වන්දාම ගෝතමන්ති සේ බ්‍රහ්ම භූතාන පංචස්කන්ධේ පරිඤ්ඤාය සත්ත සද්ධම්ම ගෝචරා පාසංසියා සම්පුරිසා පුත්තා බුද්ධස්ස ඕරසා සත්තරතන සම්පන්නා තේසු සික්ඛාසු සික්ඛිතා අනුවිචරන්ති මහාවීරා පහින බය දසහංගේහි සම්පන්නා මහානසේ සුනන්තු සග්ග මොක්ඛදං පරිත්තස්සවන කාලෝ අයං බදන්තා පරිත්තස්සවන කාලෝ නයං බදන්තා පරිත්ත ධම්මස්සවන කාලෝ අයං බදන්තා නමෝ තස්ස භගවතෝ අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස නමෝ තස්ස භගවතෝ අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස
නමෝ තස්ස භගවතු අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස. अमरत्न सूत्र, महामंगल सूत्र, करणीय सूत्र, आलोक सूत्र पाठ करेंगे. समय कम पड़ गए ना, इसलिए यानीद भूतानि समागतानि बुम्मानि वायानि व अंतलिंके सब्बेव भूता सुमना भवन्तु अथोपि संकंच सुनन्तु भासितं तस्मै भूतानि सामेत सम्मे मित्तं करोत मानुषिया पजाय. विशेषकर पूर्णिमा दिन पे बहुत श्रद्धा गौरव से विशेषकर आप सभी लोग उपोषित शील ग्रहण करके बहुत अच्छे से दिन बिता रहे हैं. तो ऐसे रहते हुए बहुत श्रद्धा गौरव से आज आश्रम में आकर श्रीमद् तथागत गौतम हमारे शास्त्र तथागत भगवान बुद्ध जी को पूजा करने के लिए पूजा तैयार करके बहुत श्रद्धा गौरव से तीसरंग के शरण जाके भगवान बुद्ध जी को दिया सुगंधित धूप सुगंधित पुष्प आदि पूजा करके परित्राण पाठ करके इसके बाद भगवान बुद्ध की सेवा करके अनेक प्रकार से अपने जीवन में बहुत समय तक सुख देने वाले निर्वाण तक पहुंचाने वाले सुरक्षा देने वाले हमारे जीवन को सुरक्षा कर देने वाले उत्तम महान श्रेष्ठ पुण्य धर्मों को हमने अर्जित किए हैं. तो इसलिए हम सभी लोगों के द्वारा अर्जित किए गए सारा पुण्य धर्म हम पहले ही सभी देवताओं को अर्पित करेंगे. घटीकार ब्रह्मराज, सहापति ब्रह्मराज, सनन कुमार ब्रह्मराज सहित सभी ब्रह्मराजों को, शक्र देवेंद्र, विश्वकर्मा देवपुत्र सहित सभी देवी देवताओं को, इस नगर को सुरक्षा करने वाले सभी देवी देवताओं को सारा पुण्य धर्म मिल जाए. पुण्य धर्मों के बल से सभी देवी देवता दिव्यायु वर्ण सुख बल से बढ़ जाए. हम आप सभी लोगों को सुख से पुण्य करने के लिए देवता धार्मिक ढंग से मदद करें. देवताओं को भी उत्तम निर्वाण को पाने के लिए सारा पुण्य धर्म उपकार हो जाए. साधु साधु. और विशेषकर कृतज्ञता पूर्वक से बाबा साहेब जी को भी याद करके बहुत गौरव पूर्वक से आज दिन भर अर्जित किए गए सारा पुण्य धर्म हम अर्पित करेंगे. पुण्य धर्मों के बल से बाबा साहेब जी दिव्यायु वर्ण सुख बल से बढ़ जाए. जैसे उम्मीद करते हैं वैसे ही उत्तम निर्वाण को पाने के लिए सारा पुण्य धर्म उपकार हो जाए. साधु साधु साधु. अर्जित किए गए सारा पुण्य धर्म हम आप सभी लोगों के परिवार में जुड़े हुए गुजर गए ज्ञातिगण को याद करके उनको भी पुण्य हम देते हैं. पुण्य धर्मों के बल से उन सभी लोगों के जीवन में दुख पीड़ा परेशानी हेतु सब दूर हो जाए. उनको भी सभी दुखों से मुक्त होने के लिए भाग्य मिल जाए. साधु साधु. अर्जित किए गए सारा पुण्य धर्म हम आप सभी लोगों की कल्याण मित्र परम पूजनीय गुरु बंते जी को याद करके बहुत गौरव पूर्वक से सारा पुण्य धर्म हम अर्पित करेंगे. पुण्य धर्मों के बल से तीसरंग के आशीर्वाद से गुरु बंते जी को दीर्घायु मिले, सब सुरक्षा मिले, सुख संपत्ति मिले और महामानव आश्रम के सभी बंते लोगों को भी सारा पुण्य धर्म मिल जाए. पुण्य धर्मों के बल से बंते लोगों को सुख से प्रभु जीवन में आगे बढ़ने के लिए उत्तम गुण धर्मों को पा लेने के लिए और उत्तम निर्वाण को पाने के लिए सारा पुण्य धर्म उपकार हो जाए. साधु साधु. हार्दिक किए गए सारा पुण्य धर्म आज श्रीमद् तथागत भगवान बुद्ध जी को वंदना करने के लिए गौरव दिखाने के लिए इधर आए हुए आप सभी लोगों को सारा पुण्य धर्म बराबर मिल जाए. पुण्य धर्मों के बल से आप सभी लोगों को दीर्घायु मिले, सब सुरक्षा सुख संपत्ति मिले. हमें दुर्लभ मनुष्य जीवन मिल गए हैं दुर्लभ बुद्ध शासन में. तो इसलिए इस दुर्लभ बुद्ध शासन ने आप हम सभी लोगों को
बहुत पुण्य धर्मों को अर्जित कर लेने के लिए और सुख शांति से जीने के लिए, उत्तम गुण धर्मों को पा लेने के लिए भाग्य मिल जाए और इसी गौतम बुद्ध शासन में ही उत्तम धर्म को बोध कर लेने के लिए सारा पुण्य धर्म हम सभी लोगों को उपकार हो जाए। साधु साधु साधु। कायेन वाचा चित्तेन पमादेन मया कर्मे भन्ते भूरि पञ्च तथागत। कायेन वाचा चित्तेन पमादेन अच्चयं कममे धम्म सन्दिट्ठिक अकालिक। कायेन वाचा चित्तेन पमादेन मया कृतं अच्चयं कममे पुण्यक्षेत्रं अनुत्तर। साधु साधु साधु। आप सभी लोगों को हम आशीर्वाद करते हैं। अभिवादन शीलस्य नित्यं मद्धापचायिनो चत्तारो धम्मा वर्धन्ति आयुवन्नो सुखं बलम्। आयुरारोग्य संपत्ति सग्ग संपत्तिमेव च अतो निब्बान संपत्ति इमिनाते समिज्जतो। साधु साधु साधु।